Ouais. En direct de Mbujimayi Kadiyo yoku ndemba. Kadiyo weto? Weto mwana. Kadi Mbujimayi. On malabu du chauffer. Kadi ngumu ba mekula ala tulwani. Ba ku chauffer ku ba mbila mal professeur ba julo kabiji. Ku ba mbila makwa. Usho. Do ambila bana ba Mbujimayi chinga. Ba kulonda bula Mbujimayi. To nyimba mbila wani. Ba vuvu wani. Tuji tulwa to kutuluka. Nimunu ba mission boss. Mwende le bisanji malonso. Cheni mwenda kaito. Ni mwende professeur. Fitir gouverneur. Gouverneur musungula, gouverneur musungula. Kujizambi. Mutu mwa kwa kwila mwana mwena kasai. Kujituluka hapa madam. A partir wa 13h nika mu terrain bonzole. Wa benzelo ko musique. Gouverneur nika la ku wa kufile message ajima kwambile bana ba bakulubende bakunyibende batatwende mukaji bamansebende batatwende mukulu bamamwende mukulu bamamwende mwakunyi bana babu basangante lwaiko nomvo message aji professeur Charles Chitenda ufini kwa jobo uji unuambia chi merci. Merci Kadiyo wakundem. Kalumbani difika jile Mbujimayi. Okay. Bien. Malaba ça va chauffer. Okay. Bonzola.